Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan sigano paribata bani panorang sogot nerion pasada hita ugurta martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih isombahkon uhur nami hubamu Tuhan. Ibagas perguluhan nami, ibagas ganupan, pergulmiton nami, tongtong loham hadir itongah-tongah ni genup na masa benami laho petuguhkon sonai age laho mempergugui hanami asibani padorang sogoton pe Tuhan bani nasiol ipukah kanami horja nami siganu pari ibagas tengir ni hurna humbamu matongon Tuhan merhitikon ni hatamu na menorangi urapa pikiran nami laho mandalani guluh nami saganjang neron bagas Kristus Yesus Tuhan nami jala merapakon tongko namion. Amen. Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siya marian bani panorang sogot nerion nabu isi sehan nami marhition channel YouTube on pangarapan nami na siyam tetap sehat-sehat jorgit ibagas panramotion ni Tuhan ta. Bapenang rigapan sigano paribata sadarion Sabtu tanggal 22 April tahun 2020 tolu aima tersurat bani buku Job bindu 14 ayat 14 nama katahon senon anggomate sada jolma tumaramma ia mangguluh ambit tongon sonai marpangarapan doau bani ganup ari-ari ni parutulonku pai maroh ari ni haluahonku. Bapenang perlu tumang do HP ini anggo itandai hita keterbatasan ta rosi hagale konta selaku jolma. Jadi sangga ibotoh kita HP ini na terbatas do hita ibagas gulu taon lambin gok marhabiaran mahita hubani naibata. Artini ai sangga itandai hita dirita itandai hita homani kuasa nine bata jana ibotoh kita homani bahasa bani sada panorang maningon do HP do pakononta hamatea kira-kira ahamana adong ibagas uhur apa pikiranta usido ai songon sadadak danak na baru tubuh tertangis do iya masih maningon tertangis ra nita halani dagdanak do iya halani ay do hasa na iboto tapi ay magambaran bahasa izin tubuh sa dagdanak sido pakonon ni ay ma bagi ni parutolon bagi ni hamaholon bagi ni sitaronon ay maase tertangis do anggo tubuh ma sa dagdanak jana sebalik ni humani mase anggo adong na marujung gulu gati isobut halak tersirom ia tene halaniaha halani aima nagabe ujung ni haganupan sitaronon ni itanohon jana aima humani mukah ni perjumpahan pakon Tuhan ibagas haguluhan sisaduka ni dokani aima ase marguru hita umbani hata ni bata pengalaman ni si Job na manobut bahasa anggo mati sada jolma jana mangguluh usi iya on managabi hatotapan bani si Job ambit matongon adong parpuhon humbani na mate marpangarapan do iya bani ganupan ari-ari ni kuluk ni ibagas parutulon ni aseha ase purini PHP ni marutol iya purini PHP susah iya purini PHP masitaronon iya jana purini pe mate iya seng anjay mabiar iya halaniaha halani takas do bani si Job bahasa holong do uhur ni naibata hubani nah anjon ma maningon marlajar hita kumbani aha na isaksihon Job ibagas parguluhan ni
Totu anggo ibotoh kita mahapeni maningon do hape do pakonon ta kamatian sedo habiaran na ipabegal-begal hita ibagas dirita halani aha halani takas do bata bahasa holong do ukur nine bata mangidak kita tapi na perlu ia rusi hita jana perlu ia tengerhon ukur ta aima anggo maningon mahape do pakonon ta kamatian totu ahama si bahenonta paima mate hita ondo na porlu jana on mahomana maningon tetap ipabagal-bagal hita ibagas dirita aima paima dopak konon ta hamatean na parlobe maningon do hape tetap jenges hubungan ta pakon nebata jadi gari pakon hasomanta jolma maningon ijaga hita do hubungan ta asi tetap jenges asi bui tetap hita merdame-dame asi bui sonang paruhuranta ibagas na mandalani perguluhanta si gano pari asi sonay mahita paima idopak kon hita kamatian atau paima marujung guluk kita maningon do hape tetap ijaga hita hubunganta pakon nebata nabadua hon paima do pakononta kamatian maningon do hape ni tetap hita si pambalosi bani hatani nebata halaniaha halani anggo do mamati hita langadong bipanorang bata laho mangulaki makorjahon hatani nebata halani ai anggo ihapor saya hita jana ihapkon hita hagalekonta pakon keterbatasanta ase pake hita ma panorang sanggah mangguluh ope hita ase tetap matongon harosuh ni nebata nagabe harosuh ni uhurta halani salinari dop idopak kon hita hamatean langadong be panorang mangulaki aha na yarosukon Tuhan si horjah kononta halani ai tetap mahita margogo porini pe idopak kon hita sitaronon ai porini pe dopak kononta hamatean anggo holong ni hurnine bata seng anjay ongga soh ubata selaku nahina holongan ni uhurni amen martonggo mahita ajari ham hanami tong-tong Tuhan ase porini pe dopak konon nami bui bagal janah borat sitaronon ibagas ganupan pergulmiton nami si gano pari tapi songon juak-juak musijok sonai mahumahan nami mangahap lang adong na perlu si habiron konon nami terlebih ma age hamatean alani takasdo ibutuh kanami bahasa holong tumang dohom ham dopak hanami halaniai bapa mangguluh matongon hanami ibagas pakkahulongimu jana ibagas pakkahulongimu in mahoma lambin roh tuguhni pangarapan apa hapor sayon nami kubamu ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo nami amen oras bataganupan bapinang nilongan ibagas Tuhan Yesus Kristus selamat marweekend selamat menikmati quality time rapakon hinaholongan ni hurta shalom.